Kuligaw ICDS Anganwadi Klembang Atumpen Lamklar Kachipipo. Bokazan Block ICDS Angkang Keparlo Kuligaw Anganwadi Klembang Atumpen State News along Anganwadi Puthak Kepaklang Pona Puthak wo signify Thom Kebarni Amethanga Sai Hemalong Lamklar Kachipipon Lason si wo signifying kore Sirkebarni Guwahati arong Supipen Kepaklang Pon NE Tokpen Lapen Penangana News Channel along Kepaklang Pon Bokazan Block ICDS Center Aputhak Keklang alam Mahok Kali Kapachubay Lapen Amo Kebang Be alam Saide Halada Kepaklang Pon ICDS Center along Anganwadi Atum Osamara Tumaphan Keraw nang sonamung ahok pet pen ron pon pipo ke angkur kawe alam lo ate ICDS Bokazan Block angkang along angsong pen kupi manang kelia sona hormu kedo anta apora ting pen sinang li la pen la swat ting pen si kelong tanga son anta ron pon bom lu puselang letum pen pachini pon bangso pot Assamese news channel perangkia tum men wang pen kalili kalang lang alam nang kar juta pen ajok alam thekta ke thek dun de rajok mang hudet si alam ke thak dun pachekeng dun thek thedet lo bons tame ahok pet alama bangke lapukali non ke dam tangan ke mesen penseron pon bom bak pon bom lo lapen hadak ke paklang pon ICDS center ahem long thoi hui anta ladak ahem kali konat ne ahem amohor en pensi ke paklang pon saidi puke ahok pet kali putalang etum peningji pon tu lasi monon phila sona hok ya birta ke paklang pon pet det je pansi Assamese news channel pherangki atuma phan alang twa hin penchuning bi pon patu hanjang lang super Egyptian rong pinang kilo birta malong news ni loma news ke klang ke la ke ahok alam kali dak alam kan mane abos tu ke nang le bom lo pi bom lo asana apena ko hala news long paklang ta konan ne hem si paklang la hala kar hidang tan pipini la hai tan ni tumalong kali konan nara potong nang paklang are ni la hai ta hok kali anten hingkan kon pen nang kili saminang le to aporteng si pilo pita aporteng si pi bom lo dang nang kili an ke la si pi bom lo Nilimen tahin mir signarpi eben sentar men da kuligo nongwan ni di kiningi dun bang la son lo atumi news isi hinian news kit hombak do thai em nang klang lo fake news pina mone kunana video tong ni tumno lang ki ad dunare ni chichini ni e pholidang tana do inge cheka hem da do dani nili tumong ki poka he la si go son si kuna news posi dagi naki edun lab si naki thon antela ke chor mu long pene ang nim do ja do palam ko son la na ho sap o kang nim do orange ang nim si tan hai muni dag bang vitamin na phan polo bang sarkara hin bengke bang usumar phan si naki panong madidi lasi asap o bang do ang nim makita tumisen alam mag anu nai anu no pasegring no langdung nang po langing ke chumi thang thi yang itu macam tu no macam lagi ni tum ta chutun no dakta chimunai lo kali coba tu no mana itu chudun o sumar hanta pilo thang thi chumi sen nai pu alam mang ki te lahai hor mu ke cho jon hor mu achik lon wang da aporteng nang le lang la porteng nang le tum piat lo ma aporteng sinang li lo aporteng sin tum piat la si ko son sin tum hala son egom nang bonnam ada nang naga system hiyo kuna na video to ang kieda rin ni tum long kenge alam mang kuna news to ni tum ta chipuak thi he direct wang lo nang sun pak lo da man tum na du kilo em ku pipi lo dang nang kili ke man tum ta kya Assamese salam na thego idet bong ke ni tum ta ko son ni nervous lab long ke nang ton prong lo ni je no zine pu lo man tum ta chok chin ni nervous lab anu putong ka ningji don puni pulo kilidam de ta do jai lo la si kupusika ningji pulo ma puman to ningji don de nak maningji don de lo no bangke nang litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta